Siyabingelela ngenza kwethu sibingelele nina nonke bogogo nomkhulu, sibingelele wena thwasana, sibingelele zonke indlondlo, sibingelele magumbini amanye omhlaba, bantwana bethongo, bantwana bedlozi. Uyena ke ugogo Mathozana lo. Namhlanje ngizokhuluma nje ngento engiyibona ngathi iyangithinta kakhulu kubantu abahamba indlela yentwaso. Namhlanje sizokhuluma ngohambo lwentwaso. Kaningi ke kanza kwethu abantu befika bengixoxela ngezinto ababhekana nazo entwasweni, nezinto ezibagqilazayo, nezinye okuyizinto abagcina sebephumile entwasweni ngezizathu ezithile nokunye. Asiqaleni kule issue yokuvalwa, because it's a wide concept kulezi insuku. Abantu abaningi manalokho ukuthi ngavalwa mina mkhulu, gobela wami wangivala, kwasho kwacima kwavutha amalanga. Kanza kwethu yes, kuyenzeka kube khona umuntu ozokuthakatha akuvale umsebenzi ngoba ebona umsebenzi onikezwe wona ithongo lakho, lo muntu okade uthwasa kuyena enemithi noma enesikhwama sokuthakatha, kuvuke umona, kuvuke leli dlozi elithakathayo, likuthakathe, likubulale, likuqede. Uthi uyaphuma entwasweni usuphotholile, waqeda ngogobela, kodwa ubone ukuthi isimo sokusebenza asivumi. That is very much possible. Kodwa namhlanje sengifisa ukuthi siyibuke ngenye indlela. Singene entwasweni nganza kwethu sinezinto eziningi esizishiyile endleleni. Singene entwasweni kunezinto eziningi ekade siphila ngazo ekumele ukuthi siyishiye, sihlukane nazo. Mekubuhlungu, mekuzwela, mesinganayo option, besigula, besinezinto ezisikhombayo ukuthi siphelele entwasweni ukuze samukele isipho sokhokho omkhulu esinikezwe sona. Lesi sipho sokhokho omkhulu esinikezwe sona kuyisipho esingahlangani nemisamo yasekhaya, esingahlangani nemindeni yethu, kodwa kuyisipho esihlangane nathi uqobo lwethu, ngoba kusuke kuyisipho esisembethe sinikezwe abantu abadala, nesipho ekumele sihlonishwe ngalolu hlobo oluyisimanga. Lesi sipho masinikezwa ngabantu abadala, sinikezwa sona siphelele, sinikezwe ngenhliziyo enhle. Now yini edala ukuthi uzuphelele entwasweni na? Uphelela entwasweni ngoba abantu abadala bahlanganile emathongweni, base beyakhuluma ukuthi sizothumela umntwana wethu. Masithumela umntwana wethu ezothwasa kumntwana wenu enimnikeze lesi siphiwo, siyacela ukuthi nisiqaphele yena, nisigadele yena kuze kufike isikhathi sokuthi uyaphothula. Ngekhathi wena usuke ekhaya lakho uza kwisigodlo ozothwasela kusona, uzohlola, uzofuna ukungena entwasweni, idlozi lakho liyasuka lihambe liyoqoqa izinto zokuphothula, liqoqe ama-financial assistance, liqoqe izinto eziningi, lisebenza lifukuza kanzima ukuqashula izibopho ezikhona phezu kwempilo yakho naphezu kwesibongo sakho. Lisebenza lilwa namadlozi amanye angalunganga, afuna ukuzokhosela la kuwena, afuna ukuzovala noma ngabe kuthiwa yini lo yenzayo, ngoba ukunyakaza kwakho noma ukunyakazisa kwakho lesi sipho noma lesi siphiwo kubiza ukuthi kube khona abantu noma amathongo, amadlozi amanye angeke aphatheke kahle ngoba uwamukele lento ekufanele ngabe awuyamukeli, ngesimo sokuthi lapha ekhaya mekunomntontsiswana omdala okhulile futhi kunawe obekhona phakathi kwamadlozi, phakathi kwabantu abaphilayo, mayelana nalesi siphiwo, nalesi sikhwama esikhona ekhaya esimemezayo, esifuna ukusizakala, sifuna ukusebenza. Lento uma unikezwa yona, unikezwa into enamandla ngalolu hlobo luyisimanga, because this thing will provide for the rest of your life. Lento iyinto ezodlula, idlulele izizukulwane, idlulele abantu abaningi. Kuwena you are just an entry level makukhulunywa ngezinto esinikezwa zona yithongo, namandla esinikezwa wona yithongo. Asinikezwa lezi zinto because we are worth it, asinikezwa futhi le misebenzi because we qualify for them, but kuwumusa
wedlozi elihambile lahamba la selizobheka esibelethweni sikama wakho ukuthi ukhona yini umuntu abangamvusa adle nabe esithebeni samakhosi, ukhona yini umuntu abangamvusa azobagidela abaphakamisela imisebenzi, ukhona yini umuntu abangamvusa ukuze kulashwe isizwe ozalelwe kuso. Now lento iyadlula kuwe ihambe izifinyelele kwabangaphambili nabakuma generation azayo emva kwakho, kodwa ukhiye usekutheni ukuze ube yidlozi elilungile nedlozi eliright nawe mhla usuhambilwa emathongweni. Enza iqiniso entweni zedlozi, because the moment you don't do iqiniso entweni zedlozi nawe uzoba inkinga yedlozi mhla wadlulela kwelamathongo. Don't take into ehlanganiswe izidalwa uyenze kube ngazuthi wena onecontrol yazo. Abanye bena bavalwanga ukuthi nithakathiwe, nivalwe ngoba ugobela ubekuthi uRand washisa impepho wayisiyakhulula wathi lo mntwana uyahamba lapha ekhaya nanisahlanganisela utho namathonga kubo. Ngekhathi kwenzeka leyo nto, inkinga lento ayibuyi izoshaya ugobela, kodwa ibuye izoshaya lo muntu oforbidene into yethongo ekadina amandla ekadina okukhululwa kwemndeni. Wena ubukeka njengengane engalalele engezwa engafuni futhi ukuthi kwenziwe into ngendlela yamathongo kodwa efisa ukuthi kwenziwe into ngendlela yayo. Siphumile nathi saphuma ensindisweni, saphuma emabandleni, saphuma einkonzweni, sagula, salahlekelwa imisebenzi, salahlekelwa zimoto, salahlekelwa izinto eziningi ngenxa ukuthi singene ethongweni. Kodwa masingene ethongweni kwabiza ukuthi fanele sibheke phansi noma ngabe kuthiwa isimo asivumi kangakanani. Sihambe siyohlala emzini yabantu kube nzima. Mina la kade ngithwasa khona nganza kwethu kade kudliwa kanye ngosuku 3:30 ntambama ila uzothola khona iplate lakho ukuyoze kusekuseni ngakusasa ibreakfast ayikho, mawuvuka ekseni unikezwe imithi kuthiwa iqule. Kungasiko ukuthi uyahlukunyezwa noma uyashawa, kodwa kuyisimo sokuthi uyalekelelwa ukuze ube umuntu ozimelayo mhla waqala wenza umsebenzi wethongo. Izinto esizithatha for granted ukuthi idlozi lisihlanganise nomuntu ozo-understand isimo esidlula kuso ngaleso sikhathi, umuntu akwamukele esigodlweni akunikeze izimpande zedlozi lakhe akushisela impepho, yet lo muntu idlozi lakhe lifuna inkomo zalo. Ngoba yonke lento esiyibeka esigodlweni esiyifakayo sibika le mithi isigcwaliswe ngamandla ethongo la ekhaya ekwenza ukuthi noma ngabe kuthiwa siyafisa ukuyikhipha mahala kungenzeki ngoba idlozi lifuna inkomo yalo. But uthina bogobela we sacrifice so much ngoba nakho sicabangela umuntu nokufa, sicabangela ukugula, sazi ukuthi sadlulaphi mhla samukela ithongo. Mase sithatha leyo experience yethu sizwele ukuthi umuntu akangahlubuki nezinto akumele azenze ngesimo sokuthi kuzanywa impilo. But then this trust ebakhona phakathi komuntu othwasayo nomuntu othwasisayo is amazing. Because niyafika nikhala kubhlungu kunzima siniqukule sinithwale sithi sihamba nani, kanti senilimaza not just nina nethongoleni kodwa senilimaza nabazayo emva kwenu abazofika kuleso sigodla benalesi simo senu. Mase ugobela athi angiwazi ukukusiza inkomo la ekhaya ingazange ibekwe phansi ngoba isimo sami sithi ngitemperisha nezinto, ngitemperisha nabantu abakuthakathayo, ngilwela ukuthi wena ube right. And ngokomthetho ukuthatha umuntu umshisela impepho uthi uyambika ukuthi lo muntu useyosizwa idlozi la ekhaya kuyirisk kukodwa ngoba wena umuntu owamukela lo thwasa sekungenzeka ukuthi umsebenzi wakho uvaleke, number 1. Number 2, sekungenzeka ukuthi izinto kade uthi uyazenza uyithola usudestroyeka wena nokubambezelela kwempilo yakho ngesimo sokuthi uthatha umuntu wathi uyamsiza kanti umuntu ongafanele umsize. So asivalwa ingane zakwethu ukuthi sithakathiwe.
uma ugobele sesuka istep esilandelayo lapho ukuthi mayisebona ukuthi ngeke ngokwamukela wena naye usegcina eshayeke ethongweni mayise umsebenzi wakho uyapintsheka aqala afuna ukulungisa umsebenzi wakhe. Guess what? Ngekhathi elungisa ithongo lakho liyashayeka because ithongo lakho libe neagreement nethongo lami ukuthi ke manje sesiyawuqala umsebenzi futhi sizowuphetha ngokuphothula. Wena ngekhathi ungakwenzi lokho nganza kwethu ungafuni futhi nokukhokhela ugobela ngoba niyahamba nishiye izinto zabantu niyiqalile manje ningayisingabe nisayiqeda. Enye into ungamzonda nje ugobela uzulale ngesisu phansi. Uma wena unganalo icala njengomntwana okhethwe yithongo, into ebalekile ukuthi wena ugobe uwehlise umoya, humble yourself and don't think ukuthi wazi kangcono ngoba nakhubuka ama YouTube videos ngwana kuhamba uhlola kumuntu onga-understand ukuthi umsebenzi wakhe uhlobo luni lomsebenzi. Nathi sambile sawuthwasa nganza kwethu sithe masibuya kothwasa satshena ukuthiwa lento ekade siyenza asikakayenzi kusafanele siqale phansi. Ngoba baningi abantu abama-opportunity seekers la ngaphandle abavula iy'godlo zabo ukuze bagqilaze abanye abantu namathongo abanye. Now usukeke la esigodlweni usuke lapho uthi hayi sengimshintshile lo gogo sengikulogogo sengimshintshile lo mkhulu sengikulomkhulu. Bogobela lento ngangiyithatha kancane kodwa ke sengiyayibona ukuthi sibalekile. Lesi sigodlo engikuso ngifungile ngakhuluma nethongo lami ukuthi angisophinde ngathatha umntwana ophuma komunye ugobela. Akaqede la avuma khona idlozi. Usengafika sekuzolungiswa ngoba nakho sekufunakala ukhambo oluthile lo gobela anganalo. Ngoba siyaphuphwa siphuphwe izingane ezinganayo imali singazamukeli. Siphuphwe abantu esingabazi esingakaze sibabone singabamukeli. Kodwa wena waba nenhlanhla wavele wafika wamukelwa wathi noma izinto zibheda umuntu waka-understand mase uyasuka futhi wena usuwenza into engekho emthethweni. Ithongo liyokushaya uyohamba uthi uvaliwe uyohamba uthi uthakathi uyokhishwa isilwane kuyoze kube leyo ndaba. Kunabantu abasakweleta ukubuyela kogobela babo bahambe bayokhipha inkomo kuyima bekwazi ukuthwasisa. Kunabantu abasakweleta ekufanele baphindele ezigodlweni bayogeza izigodlo zabantu ngesimo sokuthi benzeni ngekhathi bethwasa. Yazi ukumnandi ukulala ebusuku uyishaya isifuba wazi kahle ukuthi ugobela wakho wenza kahle phambi kwakhe ngoba wawunikezwe yithongo yena akusiyena umuntu ohamba wayomkhetha wena. So ke this is a beginning of a series of journey yentwaso engifisa ukuthi ngilama video ngiwaqophe zonke insuku nakusasa kukhona enye engizoyifaka ngikhuluma ngohambo lwentwaso nokubaluleka kokumaintaina i-relationship nalogobelo ophila enyameni ngoba kahle uthwasiswa uye kodwa uthwasiswa yithongo lakhe. And it's bitter ukuthi ngisho lento kodwa lo muntu okhethwe yithongo lakho akasoze abe umuntu oyokhethwa wena. Ngoba the reason why ekhethwe ithongo lakhe ithongo liyazi. Akusikona ukuthi wena omthandile, akusikona ukuthi wena omkhethile. Nathi masamukela amathwasa sesiya-understanda lokho ukuthi lo ulethwe ithongo lakhe nje kuthiwa akakuphuphanga ngisho akuthiweni kodwa nje uya-understand ukuthi lo muntu uthunyelwe yithongo uqobo lwakhe. So asivalwa abantu sizivala thina. Ithina esibulala umsebenzi wasekhaya, ithina esibulala izikhwama zokhokho omkhulu, ithina esibulala umsebenzi wokhokho omkhulu, ithina futhi esihamba siyolanda izinto engafanele sizilande, ithina esizoshayeka ekugcineni. And sesilinde ukuthi umuntu afe mayesefile ahamba ethongweni ayoza ubuhlungu bokukhala zonke izinsuku ufisa ukuthi kungakhona isixazululo ekhaya ngoba sekuvuka isikhwama sokuthakatha kanti khona isikhwama sokulapha ithongo liphuthuma ukuthi isikhwama sokulapha kube isona esiqhuma phambili ukuze lo mndeni ungawele esonweni sokhokho omkhulu. Sizoyixoxa kahle lekusasa. uNkulunkulu anibusise. Inamba ithi 067 062 6037. Ngithinte ngikhona ku YouTube ungazise ukuthi
uthini umbono wakho ngalesi simo? Ngisendele uWhatsApp, ungifonele, usendele SMS. uNkulunkulu akubusise nedlozi likwembathe, size sibonane kusasa. Uyena kugogo uNomathozana lo, uyena ke isalukwazi sendoda, uyena kuMakhosi uHlophe lo. Asike siqhubeke sibambane ngezandla, sifune iqiniso ey'ntweni esizihambayo. Kusasa sobe sikhuluma ngokujula kwezinto ey'dlula umsebenzi owenze entwasweni.